¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Perquè els lacasitos no queden bé en una pizza, o sigui que no m'ho demani més. Va, I ara em toca preguntar a mi. Parlem de la semifinal de la Champions. He llegit que a l'anada van quedar 0-2, no? no me acuerdo. També he llegit que vostè tenia una memòria selectiva. Solo recuerdo que todos estaban contra mí. Guardiola, los árbitros, la UEFA, incluso Estados Unidos, que después de la muerte de Bin Laden me nombraron enemigo público número 1. Y también un programa de televisión. Cracòvia. Cracòvia? Ostres, sí que me'n recordo quan era petit. Vostè era el que feia allò de... ¿Qué pasa, paletos? ¡Uah! Pim, pam, pim, pam, pim, pam. No, no. Ese era Guti. A mí siempre me pintaban como un tipo amargado, llorón y quejica. O sigui, com ara. Se burlaban de mí y hasta me hicieron una canción que decía: Moures, no et deixarem res. Sí, esclar, però quan van guanyar la Copa del Rei la cançó es va acabar, perquè ja no tenia sentit. Te equivocas. Te equivocas. Era una canción que era una premonición escrita por un visionario que ya sabía que Sergio Ramos dejaría caer la copa bajo el autobús. Escucha bien la letra. La Lliga la tenim al sac. La Copa caurà ben aviat. La Champions l'haurem de suar. Mourinho, per tu què hi haurà? Mourem! Més la Copa! No et deixarem res. Mourem! Més la Copa! Perquè en volem tres. Mourem! Més la Copa! És que te ves. Mourem! Més la Copa! És que no dones per més. No et deixarem res. Mourem! Més la Copa! Perquè en volem tres. Més la Copa! Aquest portuguès. Més la Copa! Tots sabem com és. Mourem! Més la Copa! No deixarem res. Mourem! Més la Copa! Perquè volem tres. Mourem! Més la Copa! Aquest portuguès. Mourem! Més la Copa! Tots sabem com és. Tots sabem com és. Mourem! Hosti, com l'ha ben clavar, eh? Som uns putos cracs.